Ada kok ada. Nãy giờ lúc tới đây ạ, lúc chậu vào tới đây nè, vào tới đây để cho là chỗ đây là ta tạo cho chúa phát lịch chúa tới đây là một, để cho là một lò cô ạ, thì từ nó nên cho nên mình sẽ hỏi là lò cô này, lò cô cho ta chỉ mà trong chỗ đây nè, còn này làขั้นตอนเท่ากับจะtới đây là chúa ở tới đây xin. Đến nay giờ được chọn là ô cắt túc nè, là họ bớt sạch cho phát được phát cho ta thì là cho là bớt này nhá, thì là cho là lò cô rồi ạ, là cho là lò cô, còn này thầu là trong đống tuấn nó đỏ phải cột lâu, đây là trong mình được khang chặt tàu thì là trong mà số tệ qua lên nó xí, rồi mất tệ là lo cho là cô trộn luôn là cô trộn thì cho là than tự chẳng nó có, cho là cô thì lo lúc đây này ạ. Thì là mọi người tại là lên này chỉ làm trăm chút đây nè từ nào này từ nãy giờ tận hồ thầu là to ở đây ạ chú đây thế chợ ở đây này này ở phá cổ to to ở phá cổ tri nữa này đi đây thì đi nào xí nó tận đi đây cho này cho thân ngàn này cho nó to hơn mới cho tôi sai cho nên là ở đây đi trả tôi chán cho nên cho member xí cho member mới tôi sai sẽ ngồi chào tên là còn để tôi tránh nhà chỉ là tôiศึกษาnó này rồi tôiศึกษาsẽเป็นไปเป็นtrả tôi ta là mình tôi tránh nhà này
nên cái nào to to nhẹ nè thầu xong ở phát cột trên là giờ lúc trò thì xa thì nó phát cột trên này nè cái nào to nhẹ trong có kia thì nó nè rồi để tiến được sư cho nó có cổng bằng tăng trà lúc đó tháp thì này nó nè nên tôi cho trong bộ lên đây còn nóแสดงว่ามันมีพี่น้องมาหลายเนาะมันจะเสริมมีบุญเป็นน้ำสะอาดในมาตรฐานระบบสากลขอบอกผู้ที่ดื่มทุกคนก็ต้องกังวลกินน้ำดื่มเหล้าน้ำดื่มเขาได้มาตรฐานขับใส่โครงการสามสากเดือเอาภาษาทุกบรรดาเขาได้กินน้ำดื่มเหล้ามีส่วนรวมพัฒนาดื่มเหล้ามีหับใส่สาดอาจมีความสามารถเขาหุ้นเสริมเลยทุกเวลาเสริมตามสะเบยอยากเขาหุ้นเสริมเลยร่วมกันสร้างสรรค์ปฏิบัติสามสร้างสร้างเขาต่อบาทเจ้าพักละตามกติกาของเราถ้าหากว่าถือของผู้ใดบ่มีฝาน้ำนะบ่มีเลขรหัสถือว่าสละสิทธิ์ก็ให้ว่าคณะกรรมการเด้ออันนี้มันมีกฎของมันครับถ้าได้เสื้อว่าไปซื้อที่ร้านพิมพ์แล้วฝากไม่ได้มาเอาเราไม่ได้นะฉะนั้นให้มีได้เลยนะเก่าเผื่อเห็นแล้วผู้โชคดีสั่งงานนะขอยังเซิร์ชผู้ใดที่มอบเลยนะเอามาต้มเล่นกันผู้ใดก็ได้มามอบแม่อะไรเจ้าเป็นผู้ยกเจ้ามอบพร้อมนะถือว่าผ่านไปแล้วเรา4 รางวัลเรากินรางวัลที่ 6เราเป็นโฟมล้างหน้าบัดนี้รางวัลที่ 3ครีมกันแดดบัดนี้นะพอดีสิลงเห็นไทยเห็นนาพอต้องย่างเด้อพอต้องย่างหน้าเลยนะพายเมียละสุกหลังลงโทษกันแดดได้100%พร้อมครับคลิปกันแดดมีอยู่3 รางวัลนะ